Dusangiza TV tubahaye ikaze. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Perezida Kagame yahaye Bamporiki na CG Ritayadi Gasana Emmanuel imbabazi. Bamporiki Edward wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko na CG Ritayadi Gasana Emmanuel wabaye umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda bahawe imbabazi na Perezida Paul Kagame. Aba bagabo bombi bari mu bantu 32 bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu tariki ya 18 Ukwakira. Muri Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwongereye ibihano byari byarahawe Bamporiki rugereka ko afungwa imyaka 5 agatanga n'ihazabu ya miliyoni 30. Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gaterano Robert. Iburanisha ryo mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, uru rukiko rwari rwamuhamije kumukatira gufungwa imyaka 4 no gutanga ihazabu ya miliyoni 60. Nyuma aza kujurira, ari nabwo urukiko rwaje kumwongerera ibihano. CG Ritayadi Gasana Emmanuel wabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba. Ku rundi ruhande, muri Mata uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwari rwaramukatiye igifungo cy'imyaka 5 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 36. Ni nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Mbere yaho yari yakatiwe gufungwa imyaka 7 no gutanga ihazabu ya miliyoni 144. Aza kugabanyirizwa ibihano nyuma y'impapuro zo kwa muganga zagaragaza ko afite uburwayi burimo umuvuduko w'amaraso. Itegeko nomero 027/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 cyeye imiburanishirize y'imanza z'inshinzabyaha ryasohoze mu igazeti ya leta yasohotse kuwa 9 z'ukwa 11 2019 rigaragaza ko mu ngingo ya 227 ko Perezida wa Repubulika afite ububasha bwo gutanga imbabazi ku muntu wakatiwe burundu n'urukiko abisabwe cyangwa abyibwirije kandi amaze kugisha inama urukiko rw'ikirenga. Imbabazi zitangwa na Perezida wa Repubulika mu bushishozi bwe no ku nyungu rusange z'igihugu. Imbabazi zitanzwe na Perezida wa Repubulika zivanaho ibihano byose cyangwa bimwe cyangwa zikabisimbuza ibindi bihano byoroheje. Perezida wa Repubulika atanga imbabazi igihe abisawe n'uwakatiwe igihano. Gusaba imbabazi korwa n'uwakatiwe igihano cyangwa umuhagarariye mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyo umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa amaze kubona urwandiko rusaba imbabazi, ahita akora raporo iherekeza urwandiko rusaba ugaragaza ibi bikurikira: umwirondoro w'usaba icyaha afungiwe, icyemezo cy'urukiko rwa nyuma rwamuhamije icyaha, igihe amaze mu gihome n'igihe gisigaye, imyitwarire ye muri gereza n'ibimenyetso bigaragaza, hamwe n'inama y'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ku busabe bw'imbabazi za Perezida. Imbabazi rusange zitangwa na Perezida wa Repubulika bisabwa na Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze amaze kugaragaza impamvu ashingiraho, zigomba guherekezwa na raporo y'umwunganizi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza umwirondoro usabirwa imbabazi. Agaragaza kandi icyaha usabirwa imbabazi afungiwe, icyemezo cy'urukiko rwa nyuma rwahamije icyaha usabirwa, igihe usabirwa imbabazi amaze mu gihano. Impamvu zishobora gutuma ufunzwe yemererwa gufungurwa by'agateganyo harimo kuba yagaragaje ibimenyetso bihagije by'ubwitonzi n'impamvu nyakuri zihamya ko azabana neza n'abandi, kuba arwaye indwara ikomeye idashobora gukira byemejwe n'umuganga wemewe wa leta. Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano ze abisabwe n'ubushinjacyaha ashobora kwambura umuntu ufungurwa by'agateganyo bitewe n'uko akatiwe igihano gishyitwaye neza ku buryo bugaragara cyangwa atubahiriza ibyategetswe mu cyemezo cyamufunguye by'agateganyo. Uwambuwe ifungurwa ry'agateganyo agomba gufungirwa igihano cyose cyangwa igihe cyacyo yarasigaje igihe ahabwa ifungurwa, giteranyije n'ikindi gihano cyose yaba yaraciriwe nyuma.